Rom selu. Eri. Yatue. Mieme coach me men susakan kin paya kilaut sang men lipikan. The mia kachepen yang circumcised la. Melel ko alak ni song koras. Kayo. Coach kashin lukiyang men susakan sabon me masen. Yatue. Ma akay ray socho lalapoch. Mech pan wewe kume coach socho pilpan lalapoch. So ko alak. Coach utan pan melel. Menta ma aramas koras melikam. Nintuan me puk sarawi masani. Pung utan pan sansalta. Ni pan kosoy. Kautan pan poita ni anson ala katektom. Eri, yatue. Ma achail wiya sapung kan kasaleta ma sabon men coach pung. Tamak chay pan bachowan. Tana coach kin kachin wiyata. Me sapung ni kin kachin kalokoy kichay. Me chuya peitak me aramas kinuya. So ko alak. Ma coach me sapung. Yatuan pan kak kachin katay katasampang. Ayatue. Na ilikam pan kapareta linganan coach o kasaleta ma sabon memelel. Tama karta ipan pakating kita tuwe cha aramas titanamen. Eri. Tama kachay sokin intaki. Kachay ruyata me suwat. Po en kapareta me mau. Melel me miye ekay aramas makin kawela etay ni arail kin inta. May wiyata sapung ni wiya kasay pochech. Eri. Repan pakatita ni tuwan makoneng. Soche aramas emen mepung. Eri. Yatuan kich men susakan. Miye me koch me se payamauki sang men likikan. Soche. Ikasaletar tuan men susakan o men likikan artua beneche. Irail koros mimi pan manamanen tip. Nintuan me puk sarawi masani. Soche man aramas men mepung. Soche man memen me lalakong. Takin kautokiyong coach. Aramas koros sobe sanger coach. Irail koros sabong alar. Soche memen mekin wiyanta mau. Soche man memen. Aray kosoy kan metren wuting. Likam chor mekin pulsang nilawaray kan. Kosoy kaper merasang poisonous snake mekin pulsang nilawaray kan. Awarail kan metren keryaswat. Rekin matang kamatak aramas o kamela. Rekin kawela wasa koros merakin kolaya. Resoche man ese takoch pepol. Rebil soche ese tuan lam coach. Eri, kichayla sayer me autopen koson neto koros kintok toka iray kan me memeur pan koson neto. Pue enireti sang aramas koros pekit paraylo kiyang aramas pon pan sabol men coach katek. Pue kisoche aramas amen mekak pungkila ren coach ekin kapayata autopen koson neto. A iya chame koson neto kinwuya ekin kasalayang aramas me etipatar. Tuan coach ekin kachin kabung kicayla. Eri. Match coach kachin kasalayang aramasakan tuan ekin kachin kabungala aramas re. O esocho man pitata kosonnet. Ap kosonneto o pilsokov ako katete tar tuwe. Coach kin kachin kabungala aramasakan mon silangi sang ni arail kin poson Jesus Christ. Coach kin kachin wiya match ong iray koros mekin poson Christ. Po aramas koros tuwa beneche. Aramas koros wiya tartib. O iray koros to sanger sabol men coach lingan me ekin kachkiyong aramas. Eri. Sang nekupur kalangan o sapanen coach iray koros kin punglare poeki. Christ Jesus mekin kachin kamayawi railta. Coach kachin kupureta po Christ en kachin mayrang kila peini po pola en wiyala mayrang men lapata tipen aramasakan sang ni arail kin poson. Coach kachin wiyata mayrang watch po en kachin kasaleta tuen kin kabungala aramasakan mon silangi. Kailan ayo? Coach kin kachin kanangama
o bil kin kachin pion sese tipen aramasakan. Ap ansawach, akin kachin chek o pion ese tipen aramasakan, po en kasaleta me pain me kin kachin kapungala aramasakan mon silangi. Ni irawach, coach kachin kasaleta tuan pung o tuan kin kachin kapungala aramas koros me kin poson sises. Eri, mieme coach mekchay kak swiki? Posoche, tama kareta. Pueki a kin kapayata koseneto mekareta? So, a pueki sang ni a child poson. Poki child sayer me aramasakan kin punglaren coach sang ni poson. Kaitek sang ni arkin kapayata koseneto. Te yatuan coach. I coach en men susakanche? Kaiten ibil coach en men likikan? Ibil coach en men likikan. Po coach me chairman, eri, akin kachin kapungala men susakan, mon silangi, pueki arail poson. O bil men liki, sang ni arail poson. Eri, yatue, mesh pan wewe ki mekchail pan kasorela koson neto, pueki poson wech? So, kaiten, po kichail wawaw na kiche, koson neto.